Ka Khasi Students Union KSU Delhi Unit ka kwa ban penti pajba syapang ka jingja bas ngusi ka payadai berkawi ka kentai ka bana East Janta Hills Meghalaya. Ha ka khat sauterik jemang arajar arpsan. Ha ka por sawaje ka KSU Delhi Unit kalayo ya ka pun nakawi ka kentai ka badawa jingarap mardor katkum ka jingkren jongka kala kadau badon ki babut ya ka bat bakashipting bakin lei e ya ka. Marsin yo ya ketika pun ka KSU Delhi Unit kala pentip no syaki pulit ban let lang bat ki syakte ke jaka hadin ke jing tokit ke babnya alalap ba ketika kentai lara penbit ya ka Delhi bat latmu ban penlong ya ki kam auria hadin gane ke jing sngo phla ke KSU bat ki pulit kila persang penwat ya ke jaka bakasyong herai maria tiap ya kene ke jing ja ki breu ki badon hak ketika jaka kila pet kerat. Ya kene kamu duma la aitino syaka polis thanat badipet bat ka kentai labu ha ka jaka basngan hapo ka jingpet joki bor badipet ki jingdon kam ki ban penpai biang ya ka Meghalaya ki dang ya syaprang bat enle tang hadin balayo jingbet na ki bor pulet ka KSU Delhi Unit ka penpau ya ka jing persya ka batang halor kino ki kam thombori kentai bat kenturu ki pajba ban long ki bahusiar bat pensnuk kloy syaki bor badipet ladalap ya suba don kano ka jingja ka bakum kane ka union ka ai khuble kerpangi pulit ka Delhi halor ka jinga trelang bat ka jing perkhat lang ha kene ka kam bat ka longru ka bakloi ban ai jing kershan नहीं it's not hot. No, light को. मम्मी को लाल हाँ मम्मी को लाल तो ज़्यादा बढ़िया है. ये लीजिए. और लाइट क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग आया खोला दरवाजा खोला उसके बाद हम लोग नीचे ही था कहीं भी नहीं गया कोई नहीं गया बाहर ये आदमी तो बिल्कुल नहीं ना. It's not locked. Obviously, he's inside. No, he opened the door. Phone number बताओ ना. Have you just according to the sound? Phone number बताओ. हेलो खोलो दरवाजा. Mentah sih kejanmir kesal terik yo ya kawe ke phone call na iwe I kong iba batay la dia bade na Than East Janta Hills I calling I but I batay ba isuba baka gilon kita ki breu na ba jala ki ba bot din I but isuba baki kwa ban show ala ni ki kwa ban le kanu kam nan pin saw I tu kum tahi wil wood nakaliang jong Khasi Students Union Delhi Unit la phone ni pulit jom la phone ka Delhi Police but in ka Delhi Police la poi ka jaka ka idon habang I poi ka jaka pan dang ila investigate ila clinically hilap ba itu ikong iwan chine bantre ini ban iwan chine isha bantre kam aulia la ne kam demek te dang ila tip kata ka jintip par na I angkat ke Delhi Police nila pha peni I ka jaka tre ju I nila yaki kata ka Lord Building kata ka jaka be on peni I be sa handi anda nila poi ni ham tu imat baki la yo jintip bakin wan ki pulet nila ya tiat ta ki nila ya yeng ham tu kum basting ta handi amdan ki pulet te imat te ki bideu ki la ya pet bakin dan chong to jaka te naman bangim lap yanu ino ki ba kita ki bideu ki ba peningat I kan ka kam lihat mencu IT no ya ka kes sakmat ka Delhi Police but nila haban ya mino atau ka jaka te ya I tu kena nila boy I ha ka we ka safe house but shen hi dala na yo jimbet ni kulit ni sa pai no I shala kashnong mai pen pai stop I shala kashnong ka thau ju कमजोर है कलमरी में कार्य यो ये खबरी खना ने की mu yo ya correction cha nu te I le kwai yo ya party yo pen bagi chenu ke te lai sen la kwa gi lai kremo kwa kremo te yo thobnya gi yo manusia bagi lawan gi chini than marjala te yo suki ki le yo ti bag che yo sen gi lam cha gi chon than gi ते अब अवेंग पश्चात ही चुकी बाबा जुगी बा बुनसेन ये kani kamde ka senegong ka balja ang hakini ki Albrechteng ya lap kumba lai sot legi kes te niakli ki balai mo ka dikiawan sane ki wan ban wat kam ban tre te
Kebesusi ipat kabalong bagi wan chene nak kata kadau nak jengkeduk kam badon hante po jelajungi te tar kunju ngan ketu yang sekal dakala bane bahkan nyerap hentam iki para samla mo ki jungi ki bawan wakam kenamba kinum poi sakane ka apat makin wan hakum kini kilai